Naravno, hvala. Naravno, ja ne bih bio ja kada to ne bih uzvratio ovako i na jedan pesnički način i napisao sam pesmu o kojoj će i Dušan prvi puta sada čuti, a to je Kamena čarolija, aludirajući upravo na onu kamenu čitanku koja stoji ispred biblioteke. Sav tvoj život je priča, detinja, korak od 1007 milja, ljubav je tebi najveća svetinja, a pesma svetlost do krajnjeg cilja. Ako si gazio trnje i draču, vredelo je za neke buduće dane, odolevao si smehom tuzi i plaču i pevao kad su ti solili rane. Promukao od reči crnog vina, duvanskog dima i praznog džepa, znao si da je poezija imovina i da je pravda za pesmu slepa. Al sad tvoje smrtničke brige bore, košmare, strahove i glad, čitaće šetači sa kamene knjige i bit ćeš im, Dušane, večito mlad. U svaku tvoju pesmu će znati da će pobediti Ivice i Marice, a stara maslina će im šaputati stihove Dušana Govedarice. Čast mi je da vam u ime sve djece grada Bara uručim moje maslino vinac kao poklon za vašu nagradu. A koga vrijeme maslino mokiti, njegova je vječnost. Želim vam pun uspjeha u daljem radu i neka ova nagrada bude samo jedna od njih u nizu koja će doći. Nagradu, naravno novčanu i u pisanoj formi, za dosadašnji uspješan rad Dušana Govedarice na polju literature za djecu uručit će predsjednica Skupštine našeg grada, gospođa Branka Nikezić. Čestitam prije svega dobitnicima svih nagrada na ovim 23. susretima i povodom dodjeljivanja nagrade dragom Dušanu Govedarici da samo kažem da smo svih ovih godina od kad susreti postoje, a ja sam od početka tu, Dušan Govedarica je svih ovih godina bio sa nama. Neko je jednom ovakvom prigodom ovih dana rekao da nagrade ponekad dolaze neopravdano kasno, ponekad ludo prije vremena, a neke nagrade dolaze na vrijeme. Ova je, ja ipak mislim, došla kasno, jer je Dušan davno sa nama, međutim, ja mislim da ono što se duže čeka, više se cijeni. Zato čestitam Dušanu Govedarici, zahvaljujem se svima koji su u barskim susretima pod Starom Maslinom vidjeli manifestaciju koja je za poštovati. Ja na kraju samo da kažem, malo je riječi koje bi trebalo reći Dušanu Govedarici i koje se već nisu čule, ali samo da kažem da svemoćni Dušan Govedarica, svemoćni bješe prva knjiga, jel? Svemoćni Dušan Govedarica je zaista ovu nagradu zaslužio. Drago mi je što se nalazi među laureatima pored Doma kulture u Baru. Ja znam da Dušan Govedarica onako kako jednako voli Rumiju i Goliju, da će ovaj grad biti u njegovom srcu onako kako je ovaj grad primio njega i da će naša država Crna Gora, zahvaljujući Dušanu Govedarici i ljudima koji vole ljude i vole djecu prije svega, biti država kojoj ćemo onako vjerovati kako vjerujemo ovim susretima i budućnosti ovih susreta. Hvala vam. U
U ime organizatora ove kulturne manifestacije, direktor Kulturnog centra Bar, gospodin Ćazim Nikezić, poklonit će slavljeniku umjetničku sliku iz fundusa galerije Velimir A. Leković. Riječ je o radu ruskog akademskog slikara Alekseja Mjasnikova, naslovljenim Večernja svjetlost iz 2009. godine. Kratko, čestitke Dušanu Govedaricu, zadovoljstvo nam je što je 23. laureat i što je upravo to Dušan Govedarica. Prijatno iznenađenje laureatu priredila je poznata barska galerija Vega, bez koje se gotovo i ne može zamisliti duhovni život grada pod Rumijom. Umjetničku sliku iz njenog fonda naslovljenu Detalj iz bara, ulje na platnu, rad akademskog slikara Siniše Stankovića iz Beograda, uručit će slavljeniku najmlađi član porodice vlasnika galerije, mladi Bogdan Matunović, koji će pri tome pročitati ono što piše u posveti slike. Dragi pjesniče, 23. lađa iskrcala je na barsko sidrište, još jednog viteza poezije. U ime obale sa koje svakog novembra šaljemo vaše refrene kao poslanice, galerija Vega vam poklanja ovog zmaja na pučini i tvrđavu iznad bara kao sazvežđe u kojem stanuje priznanje vašem tijelu, iskrena ljubav prema vašim strofama i, iznad svega, osjećanje da na vašoj životnoj pučini ima još mnogo mjesta za plovidbu. Iza brda gdje sunce pada, stigli smo u njedra bijelog grada, na, 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 na. A zavičaj su tukle kiše, niko baš niko znao nije, zašto onaj mangu rijetko piše, jesu li toliko teške studije. Razmiljeli smo se po studentskim domovima, unijeli stvari kod tetaka stidljivo. Upisivali smo se na fakultete, a uveče popili i prvo pivo. Iz čakarte smo slali razrednice kući, žaleći se na život nemogući. A zavičaj su tukle kiše, niko baš niko znao nije, zašto onaj man rijetko piše, jesu li toliko teške studije. Već smo puštali duge kose, znali brucoškinje ljepotice, švercovali smo i pole za ishranu iz Ponterosa, farmerice. Radili smo što niko naš nije, zbog parnih kredita i stipendije. Na, 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 na. I izlokanim drugovima slika, u starim autobusima dare, s maturskim diplomama i odijelima, učeći ušteđene pare. A zavičaj su tukle kiše i niko baš niko znao nije, zašto onaj Dušan rijetko piše, jesu li toliko teške studije. Prilična raznolikost govedaričinih pjesama, kako u tematskom, tako i u formalnom pogledu, od onih prvih pa do ovih najnovijih, uslovljena je, pored ostalog, i različitim potrebama djece u različitim vremenima.
jer moramo imati na umu činjenicu da se ta poezija više sluša nego čita. Otuda njena akustičnost i sonornost predstavljaju njenu dominantnu boju. Zato i njegova poezija u ukupnom obimu jeste jedno dosta razuđeno poetsko polje, koje i dalje pokazuje tendenciju širenja i usložnjavanja. Gledano kroz dijahronu perspektivu, možemo pratiti kako je Govedarica komunicirao sa misaonim i osjećajnim svijetom djeteta i zadovoljavao njegove estetske zahtjeve. Poezija Dušana Govedarice donosi neke novine i na tematsko-motivskom planu. U svakom slučaju, one standardne, vječne teme djetinjstva ostaju, ali kao da pojedini aspekti dječjeg života i svijeta po prvi put ulaze u poeziju. To je svakako i neminovno ako sagledamo sve promjene u kontekstu društvenog života i modifikacije života djece. Otvorili su se prirodno neke nove teme koje su kod starijih pisaca, misleći na vrijeme stvaranja, nekako bile potisnute, skrivene, nepostojeće ili koje su izgovarane na uho. Govedarica pripada onim piscima čija je posmatračka tačka unutar dječjeg svijeta, što mu omogućava posmatranje iz dječje perspektive. On nastoji da vremensku i psihološku distancu ukine i da, makar za trenutak ili duže, postane dio dječje planete. U tom slučaju, takozvani dječji mentalitet postaje njegovo svojstvo. Slobodna fantazija kao osobina djeteta služi i ovom pjesniku kao izazov njegovom poetskom stvaralaštvu. To potvrđuje i stih: televizor gubi sliku, kokos svoju ljusku jede, od te rike kroz Afriku crnci namah pobjede. Crna Gora. Pred kamenom hramom sjedi sveci kleče. Bude orla što sunčevu dugu vara, neprimjetno ko dar s neba pada veče i pale se stare zvijezde iz njedara. Vile idu putem pobožnog rađanja zore, kroz puste okuke usaklih vena, u očima im lista pjesma kao more na kome je olujna koprena. Nestaje daha raspjevanom vijeku, oštri zubi na vratu kurjače, dubokom brazdom prosute suze teku, a u duši se ljube topole kraj lomače. Pred kamenom hramom sjedi sveci kleče, bude orla što sunčevu dugu vara, neprimjetno ko dar Božji pada veče i svijetle stare zvijezde iz njedara. Jednom takvim pijetetom i poštovanjem pesničkog dela Dušana Govedarice, samim tim što mislim da ništa zakasnilo nije, ceneći osjećanje naše predsjednice i svih vas i toga da je Duško već toliko vremena prisutan u našem književnom javnom životu i na književnoj sceni, ja smatram da ako je maslina 2000 godina čuvala ovaj cvet za ovog pesnika, za njegov rever, da je i negde u semenu ljudskom i u službi jeziku čuvan talenat koji će na rođenju dobiti pesnik Govedarica i kome će verno služiti kao što je maslina verno služila iz generacije u generaciju da 2000 godina pušta ove grančice i da ih sad postavi na ovo mesto voljom vašom, voljom žirija i velikim radom Dušana Govedarice u jeziku. Srca mu pružio ruku i čestitao ovu nagradu. I jedan aplauz bi želio za sve te pjesnike koji bi mu čestitali, a zašto? Zato što je dobar pjesnik. Danas smo bili
ispred jedne svetice, jedne čudesne svetice koja nas okuplja, kazat ću, ima jedna malena zemlja duginim šarom opasana, gdje komšiju bratom zovu, gdje razlika nije mana. A ima jedno sveto mjesto, gdje rastu čudotvor trave, gdje ljudi tri vjere jednu slavu slave. Maslinijada je barska slava, a stara maslina je bogomolja tri vjere naroda. Trnovi vijenac koji je car Samuilo stavio na glavu sužnju Vladimiru od Duklje, Kosara je, izmolivši kod oca, zamijenila vjenčanim vijencem od maslinovih grančica. Uvaženi domaćini, dame i gospodo, učinili ste mi čast da stanem uz rame onim pjesnicima za djecu koji su mene, poprilično melanholika, podmlađivali decenijama. Ja to svijetlom lučkom gradu Baru ne smijem zaboraviti. Kada sam od sebe bježao, od Bara nijesam umio niti mogao. Negdje na naslovnoj strani crvenih košulja i uspomena u ovom gradu mojih najintimnijih prijatelja, ispod mitske Rumije, kao njihov odabrani pjesnik, čini mi se da sam ovom nagradom opravdao samo mali dio njihovih očekivanja. Na svakom koraku, uz tradicionalno i primjerno gostoprimstvo, naslijeđeno od velikana čojstva i junaštva, osjećam kao da sam i ja rođen pod Mirovicom, to je piscu mir u duši, mir sa znanima i neznanima. U zahvalnost domaćinu Centru za kulturu, ljudima iz žirija koji su visoko vrednovali moj rad, kao i profesoru Drašku Došljaku, ne mogu da ne kažem da mi je ova zlatna nagrada još draža jer sam je primio iz ruku uvaženog pregaoca i kulturnog poslanika, predsjednika Skupštine Bara, gospođe Branke Nikisić. Živjeli i hvala vam. I ako možete da me saslušate, ja imam jednu želju, jednu moju autobiografsku pjesmu da kažem. Ona se zove Mogao sam biti, mislim da je znam na pamet. Mogao sam biti nadprosječan velik, ali se omaklo, ispadoh ovakav.